Kay Journey, paminawa ni ha. Kung pareho ra gyapon imong adlaw, pareho ra pod gyapon imong future. Real talk. Permita makadugogan ni bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, pero wala gihapon nausab imong kinabuhi. Permira plano, wa mo action. Sige lang ingon, mag-exercise nako, mag-diet nako, mag-save nako, mag-build nako og negosyo. Pero hangtod karon, drawing lang gihapon. Kay Journey, kabalo ko unsa imong life. Kapoy kayo, daghan responsibilidad, daghan plano, pero may postpone. Unya, maingon ka, ugma na lang kumulihok o magdisiplinado. Pero ang ugma, wala paghihapon. Sa una, abi na ako motivation ra ang solusyon. Pero kapila na ko na-motivate. Unya, balik gihapon sa old routine. Dito na ako nasabtan. Dili motivation ang pag-usab sa akong kinabuhi. Kundi, protocol. Sa Bisaya pa, pamaagi o proseso. Gibran would say, success is a few simple disciplines practiced every day. The journey, motivation starts it. Discipline sustains it. And routine decides your future. Ganahan kag fit body, pero protocol, walay tulog, sigig soft drinks, walay exercise or lihok, life be like. Sure ka na? The journey, simple ra kayo. Eat better, pray daily, move your body, learn something new, work with purpose, sleep and repeat. Ayaw tan-awa tanan, pili og usa karon, og buhata kada adlaw. Comment, protocol. Kung seryoso ka mo level up, push, push, push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. Ug ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives him strength. See you ka journey.